yingisa mango ya pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya tokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. G1 Solimakam Ibitra channel, G1 Solimakam Ibitra presenter, G1 Solimakam Shukuin siya wena kula kutsala yini. Kombela mi subscribe aka channel ya hina, mi joina membership, amper kuri mahala ku joina membership, mara ku subscribe I mahala at all. Aka camera tani ntolovelo ina Timothy Jara Kamyambu. Namuntlha ku nga ti 7 ta June 2025 ayile agumbani ndiya aka nhlengeletano leyi mi nga va ku mitwele Sergeant Rikhotso va vulavula hi yona leswaku va ta va hlangana na vaakatiko va gumbani va burisana hi ku simeka community police forum leyi nga ta kota ku pfuna vaakatiko ku va hlayiseka ka vugevenga lebyi tikombaka byi ka byi andza ene ku nga ri na mbuyelo. Hi yini kwele aka nhlengeletano liya? Hi ku ya hi mina nhlengeletano leyi yi nga humelela swinene mhaka ku yi tisi mihandzu ya positive hambileswi vaakatiko va gumbani va ku tala a va nga attendangi. Kambe leswi swi nga bohiwa swi languteka nga ku vaakatiko va tsakile hi swona. Un'wanyana wa vaakatiko lo a ri kona I tatana William Makhuvele lava yimelaka Gogo Association loku nga nhlangano wa vanhu lavakulu. Marito ya vona lava nga mavula andzaka nhlengeletano hi lawa landzelaka. Hi mina William Makhuvele wo tshama ka Mdavula ni ri matsalani wa Gogo Association. A hi ri na nhlengeletano la wa ku vulavula hi swi swa vugevenga tanihiloko hina vakhalabya na vakhegulu hi kha hi dlawa kamba ku dlawa hina vakhalabya na vakhegulu na va lavatsongo va dlawa. Se hi fikile lawani hi vulavurile hi fikelerile laha hi ku ya hi xiphorisa venge se va ta hi pfuna hikuva hi va tivisile leswaku a hi voni ku ri na ku pfuneka hela hina vakhalabya na vakhegulu. Xikulu lexi ni vulaka xona tanihi Gogo Association hi lava ku midenda a wu vuyi makaya hikuva le madorobeni hi tekeliwa timali loko ku ri vugevenga na kwala byi kona na kwale madorobeni byi kona. Ya xikulukumba lexi xi nga vulavuriwa hi twaku ku xi ta hi vuyerisa hileswaku sweswi va xiphorisa va hi byela kahle leswaku se va ta ku ta patroliwa hikuva I ntiyiso a hi nga voni ku patrola hina kambe sweswi va ri ku ta patroliwa and then na leyi a hi gongula hi kona le ka Mlamula hayi va ri xo va xiphaza shop. Se loko xi ri xiphaza shop sweswiwani va ta endla ku xi nga havi xiphaza shop tanihiloko hina vaakatiko hi va byerile na ku hina vaakatiko hi fanele hi tirhisana na xiphorisa hi va byela leswaku vayivi I va mani hi nga chavi ku dlawa. Swin'wana swa tidyondzo ta ku huma aka xiphorisa swi vuyi swi nikiwa hi va xiphorisa lava a va ri kona hi xitalo kona kwele agumbani va dyondzisa na ku ri nkarhi wun'wanyana leswa swa ku muku a mi swi tivi ku vuxokoxoko byo karhi bya case yo karhi byi fiki kwihi a swi bohi ku swi tivisiwa ntshungu swi tivisiwa vandyangu vona loko va titwela hi vona va nga tshukaku va tivisi tiko kambe swi languteka nga ku na vona va xiphorisa va titwa va tsakile hi leswi va nga kota ku swi fikelela loko va ka va burisana na vaakatiko. Colonel Mabasa loyi ku nga station manager Shaka Malamulele hi kote ku vuya hi burisana na vona andzaka nhlengeletano luwa va vuli marito lama landzelaka. Inkomo rhandza ku khensa swinene ku nyikiwa xinkarhana mina Colonel Mabasa Rolani Olivia Station Commander Shaka Malamulele. Namuntlha a hi tile haleni a Gumbani hi ta endla meeting lo hi nge awareness campaign. Hi ta lemukisa na vaakatiko hi mayelana na vugevenga lebyi byi nga kona, vugevenga bya ku dlayiwa ka vanhu, vugevenga bya ku yiveriwa, vugevenga hinkwabyo hi koti ku vulavula na vona. Leswi hi nga swi fikelela I ku va hi simeka CPF. Hi ta simeka CPF
hi tlhela hi va workshop ku CPF yi tirhisa ku yini leswaku va kota ku va na mpfuno leswaku na hina hi ri maphorisa hi va na xitepisi xa ku kota ku fikelela vaakatiko na vona vaakatiko va va na xitepisi xa ku va hi fikelela hi kote ku xerela na vona tinambara ta le xiphoriseni leswaku loko va tshika va lave ku pfuniwa va kota ku hi fowunela na hina as management ya station va kota ku fonela le xitichini leswaku va hatla va kota ku pfuniwa hi ku hatlisa lexi va rilaka hi xona ngopfu i information leyi va hi fikisaka eka hina maphorisa ivi hina maphorisa hi va hi nga swi khomi kahle swihundla leswiya hi kota ku swi hangalasa na vanhu hi byela vanhu mara i ntirho wa hina as management as SAPS ku ri loko hi ri kona hi kota ku tshinyana na vana lava hi tirhaka na vona va maphorisa ku loko information yi tshuka yi tile a va yi treat as secrecy va yi treat yi ri xihundla na ku xin'wana lexi ni nga va tsundzuxa xona vaakatiko u ku va information va nga yi byeli munhu un'wana na un'wana yi ta eka mina as murhangeri wa xitichi na second in charge ya mina nga Vice Paul na loyi a rhangelaka mafokisi leswaku yi kota ku treatiwa as yi ri xihundla inkomu Vavukosi lava tikombaka ku va va tsakisiwi hi xiboho lexi nga va kona eka vaakatiko va vona ku nga vaakatiko va tiko ra Gumbani na va ndzawulo ya xiphorisa va hlamusele leswaku ri va languteli hi mahlo yo tshuka ku va na ku rhula atikweni ra vona. Mina ni Ndhuna Baloyi kwala Gumbani a hi na hlengeletani namuntlha a hi ta sungula 11 mawi binya mara koti ku sungula vanhu a va nga ri kona swona mara a yi va yivata xiphorisa leswi a ta vulavula hi swona a ku ri timhaka ta ku tsundzuxana tanihi xiphorisa na vaakatiko leswaku hi nga tirha njhani aka mhaka leyi nga kona ya crime leyi nga kona leswi nga tani a hi tirhi hi ta lunghisa nkarhi lowu taku hikuva attendance a yi nga ri kahle a yi nga ri kona kahle mara hi ta lunghisa hinkwaswo swi ta tshamiseka va ta tlhela va vuya va ta kumeka hi lunghisa na vona leswaku ku va na CPF leswaku ku va na vulawuri la tikweni hi khese swinene hayi hi va kheseli swinene va kota ku fika a va hi tshamisini le ndaku ku va fikile i mhaka ya kahle va na tirhisano wa kahle xiphorisa na vaakatiko hi khesa swinene ngopfu. Va Community Police Forum bona hi nomo wa Sis Khensani Rivisi khale ka classmate ya mina va kondletela vaaki leswaku u nga ku muganga un'wana na un'wana ngo va na police forum leyi nga ta endla ku ri loko va tikeriwa hi swilo swo karhi kumbe ku va na vugevenga va kota ku tihlanganisa na va ndzawulo ya xiphorisa swi olova ku tlula loko wena tanihi munhu i tifonelela hi wexe ku ri sweswiwani ni hlangana na challenge ya so loko swi ta via police forum swa hatlisa so ku tiva ku ri police forum mi nga yi foma njhani amugangeni wa ka n'wina va hi chumbutelinyana switsongo. Inkomo na Khensani mfambisi wa tirhi loko mi nyike nkarhi lava vulavulaka i Khensani wa ka Rivisi kusuka Dakari ni kha ni yimela CPF top 7 ya ka Malamulele ni ta ku eka vaakatiko va ku hambanahambana hi matiko ya ku hambanahambana kahle ni ta mi hlohlotela ku a hi joyini CPF i mhaka yin'wana ya kahle ngopfu ya ku hunguta na vugevenga ematikweni ma hina ku va na ku loko hi famba kha hi dyondza swa ti-workshop kha va hi dyondzisa ku hi swi endlisa ku yini hi kha hi pfunana na maphorisa ku atikweni ra ka hina ku hunguta na vugevenga loko hi lava ku sungula CPF hi kota ku vitana i xiviji hi vitana na maphorisa ku ta kota ku hlawula i vaakatiko ngopfungopfu ka youth ka vanhu lava ntsinini kahle ku ri hi ta kota ku joyina CPF ku endlela ku na loko va ku xigevenga lexi hi ta kota ku hi xi hlongorisa loko hi xi khomini hi ta kota ku vitana maphorisa mata hi pfuna. Van'wamabindzu lava a va ri kona na vona va attendile tatana muponisi Mabasa va tavern ya Xikurubi hi vona lava va nga kota ku vuya va vulavula va yimela van'wamabindzu lava va ri kona a ku nga ri vona ntsena van'wamabindzu va kombisa leswaku ri mhaka leyi va khoma kahle hi ku na vona tanihi van'wamabindzu ma-business ma vona ma ta kota ku hlayiseka na vona va kota ku hlayiseka tanihi vaakatiko. Okay, inkomo eka mfambisi na mina ni khensa ku kuma nkarhi wo vulavula mina hi mina mponisi Mabasa loyi ni yimelaka tavern ni yimelaka va ti-business ni nga n'winyi wa tavern ya Xikurubi Eating House. So ka hlengeletano lo a hi ri na wona hi hlangana na maphorisa wa la tikweni na mina ni khesi swinene ku swi tikomba hi nga ku ri hina va ti-business na hina hi ta va na vuhlayiseki hi mhaka ku swilo leswi nga le ku endlekeni la tikweni hi nge le ku yiveliweni ku nge le ku dlayiweni ka vanhu. So na mina ni lava ku vula leswaku na hina hi khensile swinene ku va maphorisa ma hi fikeleli ku ta hi pfuna swi tikomba hi nga ku vuhlayiseki hi ta va na byona ti-business ta hina ti ta va na tona ti hlayisekile.
Bishop Baloyi loyi ku nga un'wana wa muyimeri wa timfanelo ta vaaki I un'wanyana wa vanhu lava a va rhangela meeting I un'wanyana loyi a nga ta na swirilo swa vaaki loko meeting wa ha sungula swi languteka nga ku na vona va tsakisiwa hi feedback leyi nga va kona. Mina ni Bishop Baloyi ni muyimeri wa timfanelo ta vanhu ni tlhela ni va munhu loyi a nga langiwa tanihi mufambisi kumbe chairman ya xikarhanyana ya la tikweni ra Gumbana. Hlengeletano ya namuntlha leyi kongomisile ngopfu eka timhaka ta ku lwisana na vugevenga lebyi karhi byi ya mahlweni hi vona yi tswale mihandzu station commissioner na team ya vona a va ri haleno ku ta burisana na vaakatiko ngopfungopfu eka timhaka ta timhangu to yelana na ku hlaseriwa ka vakhegulu ta swindoka swinene leswaku hala Malamulele West ku katsana na Gumbana ku ve na timhangu timbirhi ta ku va ku hlaseriwa ni ku dlayiwa ka vadyuhari leswi nga kwatisa swiyenge swo hambanahambana ku katsa na Gogo Association. Namuntlha hi switwini leswi va swi pfuleke va maphorisa va vula leswaku aka mhangu ya la Gumbana leyi nga humelela endzhaku ka n'hweti leyi nga hundza a ku se va na munhu la a nga khomiwa nakona va kombere vaakatiko leswaku va ya mahlweni na ku tisa information kumbe ku va byela leswi va swi twaku mahemihemu loko ma ri kona ma mayelana na ku va ku landzelerisiwa leswaku muhleketeleriwa kumbe vahleketeleriwa lava va khumbekaka eka mhangu leyiwani va khomiwa. Hi pfumela leswaku leswi swi vulavulaka namuntlha tindhuna ta hina va ta tlherisa hungu ni le ka Ndabezitha leswaku va swi tiva leswaku tiko ra vona a hlanganini na va ndzawulo ya xiphorisa leswaku ku yisiwa mahlweni na timhaka ta ku lwisana na vugevenga. Ta swindoka swinene leswaku tanihi vaakatiko a hi languteri na ku tata na va Justice Department va nga va vona va lava vachuchisi na va magistrate leswaku va hi pfuna hi ku twisisa ku aka timhangu tin'wana ta leti nga ku humeleleni mi kuma leswaku swigevenga kumbe vahleketeleriwa va kumeka va chuchiwa nakona vaakatiko va nga swi tivi mi kuma leswaku va khatsi ndima yo leha ya ku ringeta ku va khoma xigevenga va recover kumbe ku teka tinhundzu leti yiviweke kambe mindlwani mi kuma leswaku xigevenga xo lexi xi tlhelele xitaratini. So hi leswi vaakatiko va Gumbana va vilelaka ngopfu hi swona swa ku va ta lava ku hlangana na Justice Department leswaku yi angula aka timhangu leti karhi ku ti yarhelaku vanhu etikweni ra hina kumbe ku angarheleni le ka Malamulele hi ku katsakanya. Wa ku hetelela loyi nga kota ku ya bulisana na yena I tatana Colbert Hlungwane ku nga un'wanyana wa varhangeri va structure swa ku hlayanyana hi ku ya hi vona leswi nga kona atikweni ra Gumbana va tikuma na vona va tikomba na vona va tsakile swinene hi ntwanano lowu nga va kona. Vito ni Colbert Hlungwane ni yimela I structure swo hlaya hi ku komisa kwala ka Gumbana. Meeting wa hina na va SAPS Malamulele hi fikelele ti-resolution leti ti hi enerisaku hi ndlela ra ku va ta hi revivela CPF va hi tshembisile na issue ya ku ta ti vona ti-van ta patrol na issue ya information yi ta antswa va tlheli va basisa na mhaka ya leyi community a yi rile hi yona ya ku lava ku twisisa ti-feedback se va basisekini va tiva ku feedback yi nyikiwa va ndyangu na va kombisa na mhaka ya maripotela ku loko hi nga pfuneki va hi nyiki na tinambara leswi swi nga tsakisa community ku tiva ku loko milandzu yi nga fikeleleki I yini xitepe lexi landzelelaka ku tekiwa ku kota ku fikeleliwa switshunxo ka mayelana na crime. Hi fikisa sweswo amakumu aka nongonoko wa siku ra namuntlha hlayisekani hinkwako la mi nga kona ku subscribe I mahala vetani mi subscribe mi tlhela mi ba notification bell kasi ku joina membership ku ri ti-video ti hatla ti mi fikela ti rhanga ti fikela n'wina na swin'wanyana swo tala swa mbuyelo lowu nga kona tanihiloko mi va mi join member banani kwalano I 19 rand 99 ntsena ampere ku ri mahala. Jiwan Solimakam I vito ra mina, Jiwan Solimakam I vito ra channel, Timothy Muyambo I vito ra munhu loyi anga aka camera. Fine. I'll do it myself. Takata Studios. Home of technology.
I will look for you. I will find you. And I will kill you.